Kapitoa for Satana Pinita, amen. After ile tour of fire na afya for tato mama unita ya kwa mama ile tour ile suma for ile sweet itai ya kufafia lenga for ile amenyawe suma ya biliamu ya mafutu ya rita pahala ya vile tu fantasio leo fama wale tour say amen ya utengola tena huko na tour alisi meta tatu ekalisia na leo sisi mafuano na tatu ya watu tatu biinga watu tatu taulanga yale for ya meta huala ya tatu fama longo huko na tour kule foi lo soma bilia tu leva no ele timu wale atomba ya timu kwa sababu bao vai você pensa ya tu watu ya kule lava kwa tatu asende sua manu maleta o católico Yesu Cristo ya efata alofa tuai ya nishi upole tunu ya tawoto fa na dule fat na kwa hiyo le tua ya tatu te te lo ya na ni mama so ko mawa na suma tena ina ma tua ko yo fa ngalwenga ya meso le kalesia yo na tulanga tof ia le tua le ia mano tatu toi mafuta ai kama ina tu por toi mafuta alona winga ile setemi mua le nei wa saufa fia ia ma tatu mafuta lava ole tula fono pe fe au le wa fai langi fono ma au sawi nei e mua la bai e fi wa isi fe au fai mai le ai e mua mi boi toi fai mai mi boi so o temi e leo se ma tanga foura le kalesia na taftai le tua le voto e mola no tata te mafuta ai fa fe lo ya to ya to e fo ia lo to baba mai anta ia o au le pe no fa no antu o biliam paanga ia fa fe au le kalesia ya manabe ro ma fa malanga mai martina na bena ia ne fa tina ia na no mai manabe ya orona swafa orita paanga ise mana uwa na sei va ai le kalesia tu vai ver algo na nem vou toi mal mai so na neira olha fa esse mor mal for tua ya ma uso ai foi se ma besse ya va sai vo ma futa ma le sunga va venga ya ba ya ma fato ya mara ya o leva voi o ma to bala o no le o mai ya va ai fo mai nei siniato ne do fo mai ma to e uma me o tai no o faz o boa you are telling all yeah o faz o boa aleluia sai le tua ole to fai fa algo ma man fa tua ya e ma sani fa ma to me ole tu ma lo fa taso ma to wala tawa ya fora ula lo ne ngata yuma kana ya ai atwa ya se no fo yuma aleluya ole pato ya hecho ya e mato te masani le mane siona tua ya famanu ole von mato lotu no uli ma kana awai ma mato mafutai ya yo ye tono le ama tusko ia. Praise the Lord. Amen. It's a privilege and an honor to be here and worship with you. Ia le tua, va tai le tua fe lai foi ma tua suma fa te ngainga, ia le tua. Ia ma nos ia ka ma futa i tai out. Praise the Lord. Amen. Ia na tatu. Ti vai sa mo no ri ba ke wai le suma. Te suma ni ka. Amen. Praise the Lord. Lord Yuni. Yeah, hallelujah. Mato sauni fa lo mo lo.
le o le tua tama tala ye o ma to loto e ala nga no mana na ko ia ni ave ma to se le po ia le fa le to foi fuat e fai lava net fino ma man ia I foi ma to la tama a te tere o no sua Yesu amen amen ia na nei foi fa Yesu mo ma go winga le au lotu le ya manami sau o te toe a te le sauna ne ala a ko se si le lotu nei fa yo mai uma pese na nei fa tua ai mo pa ba ka lo mo ba ya e winga nga wenga ya manami a lo mo mia nga wenga nga wenga le lo ko tua le matro ka le sia fa mo le ka le sia amo ko fa io a amo ya fa ye matro lotu fa ina ro fa ie amen hallelujah but we love the Lord amen we love the Lord and we feel the presence of the Lord every time we come to worship o fa no ina na yoi na lue mai o le mana o le ngana pa yo le pa mai mo se le tu aka tu ne o mo lo ngana yoi e le o ma and that's our motto ani yai le ngana o le tu pa bumi lo ma lu ele se ama foi no ko ele se ngana o le tu e hallelujah so me fai fua we need to feel the Spirit of God moving in our services. Hallelujah. La sola tusi le tusi o momo petem ta petrol. Fai suma lima tasi ale. Fai na fai le la uma le tai ao. Momo petem ona na ta petrol. Ya ona fai suma lima. 1 Peter chapter 3, verse 15. Yeah, one more. Yala tatu faitau fatasi mayai faitau. Aya pa ia le ni e tua yo toloto. Ia sa mia pe lava o so e tali atu male ana malu male matatu na tenda uma koe sili mai na so ele minha fama e moe lo acho tro si como pure no ka more ka ko ia pa ia le ali le tua yo to ia vanga ina le pas fai tau na e fai ai le au tuo le na uma le tai au ma fe au mai le tu ia pa ia le tua yo tatu lotu. Hallelujah. Ia pa ia le tua yo loto, ia pa ia foi yo loto. Se sa punga va pe ia lo ia I to tonu le tua le ia te oi. Pa mentala na apostolo Paulo ya ko nito pe fora ele wa fase a ia apostolo na ora kare siene con ni toyo le lotuto mai foto e fai la landa e mingo va kasi mala landa o lotu ya mai foto ko yo ko casino tu si le l'apostolo in aile tu si le cornito tu si l'apostolo ngale aile ora ai te pe o America ya so ya la ya le mette dei modife moemo na ngalo ya oilo wotua amen it's just like this city of God ya ai tu sila ya apostolo mata ni le wotau ni fele le pe o la mo vai ta le pe woti ngala apostolo o metara l'apostolo tu te lo era o tu o man le tua soifua e fio ile tua tu ton ya tu amen don't you know that you are the temple of God? Yes. This is His dwelling place. Our amigo He's not in it. So midpoint or the hour that told the next hour, ia pa ia le lot ton. No tato. Hallelujah. The pay for being a mai. Ia ilo mai etanata. E pa ia le tua le to ton tato. Amen. Wale na loifa ma ya sa mia o ton e taniet
Pe fodinga mai o fa mai le apostolo Petelu. Ia iloa mai e tangata e pa ia le tua le tonu ya tato. Praise the Lord. Ai lenga na mai ma, vivi ma, ba ba ka fa la nga. Ai ese o langa tato jo lai. Praise the Lord. O fa iloa o lo ia le tua e pa ia. O lo no foi to tonu ya tato. O le ma le nga pa ia e fio ai le nga o le tua. I to tonu ya tato. Therefore, we must be holy. For the one who calls us is holy. O leo ba wina tato e pa ia o le mefa de pa ia tato. Ia pa ia le tua yo to roto. Hallelujah. Ia sau ia tato e tali atu rona wina. E tatao na ilo e tangata le tua o lo no foi to tonu ya te tato. Ina lupa mtao pe ono o lo famtala ina Yesu se famtala nga mape ma ia. E a mai mea le lei e le tangata a mio le lei, I mea le lei o te uto tomo lona roto. Amen. E a mai mea le lei e le tangata a mio le lei, I mea le lei o lo te uto tomo lona roto. A wa o le tele o le mea le roto, e tau tala mai ai lona roto. Che lei o suinga pe a le lei tono. Ole ia ole I do tonu e pa ia le no foi tonu. E tai kai a vola e lole. Masani ma tau sa moa. Na o ko fe masani o le mo ko ngi. On me vola le tau fa na to u. Ah. Ia pe ta pe fo u. E na kule ta pe sa la uma la u le ai mo la. Ia pe o pe la. Sa pe du tonu masina da ko e. Ko ka ku uma mai alu. O toi foi ia me na ia na sala. O toi la uru uma foi le me. Amen. Ya no foro na ma ka mo e me ka ole. O ka ta ko mai o le. Ah. Songi na ko le ngai o le uru. A to mai ola la ai se tei. Ai guardi. E fa pe na le ia o le tua e pa ia tu tomu ya te tato. E te fiu e tau tape mea whane tongo lo lana I mea manea mea a whai lawe le nofo ai le tua e pa ia tutongi a toi e le pa whai lawe ona pe mea le anga lo lana sai pe ia le a tongo ai ola like we can praise mai fia mai lotu ai lana ese le mea lo tutongi e leo pa ia le tua tutongi lo lotu. That is the message for today. Let the one who is living inside and the world know that God is a holy God. Be holy. For the one who calls us is holy. Amen. Ia pa ia leo lo to tonu ya te tato. A wai pa ia le na bala wi ne tato. Ora fisi. Ele umi anta to lang. Kim. O fasili pe fa pe fea ona fa ilo atu o lo pa ia le ali ile tu o lo tato lo. How can we show that the one is living inside is holy? E lua yo monato le la uma le tai ao no tato. Ma lo foi le tai ao mo mua o le upu. Amen. Hallelujah. E loa le o pa ia to tonu upu tato tau talai. E ta ua upu tato te tau talai. Hallelujah. Amen. Say ba ai foi a o po a ku mai ko bala. Ai esse alo pa ia ngai mo lo fai o me hoi fa pa ia ngai. Ali tina. Aka un o fa ai! Que não. Que não. Amen. Hallelujah. Amen. If I hit your or step on your toes, they say, ouch. Amen. Hallelujah. Opo ta totu tauta lai e ta ua tele. Opo e mawhai o na sui ai tanata. People can be changed because of the words that come out of our mouth. Yeah. Hallelujah. Amen.
Saya ini. Diksi sa ni ngasa bala dia ya diksi ngali I Oceanside. Diksi ngali ya waktu itu. Boleh sa ni ngapa dia. Yang ni baik tu lewa, wala ya. Dia ngali dia wala tu boleh pilih na. Betul tak cai tak tu boleh fatalo. Wa matalan fatalo wa tu mesti ngali si ele tu le fala. Wala tu ela le piano no taile. Ele fine la boa, fatua be tawe la. Wala tu si fatua le. Finale wa fatalo fa ya, na tu le mo fatua la ole. Wa opo fa mai I love you sister. Those are the 4 words. I love you sister. No le fale. O mai le tana tinale no to rua. E aí tá todo uma lefinha na porra, agora ele lembra de campia. Eu não tô lá. She called me sister. She called me sister. And I like that. Amen. Praise the I Lord. really like that. Que não foi o foi nem aí look. O falo aí não. Mas o outro é agora de cara esse é. Because of those 4 words. I love you sister. Tá o olho não foi para tudo. Filho fazer algo sata puala, filho tu ainda o fazer algo sata puala. Filho se tá eu na venga isa mo sifo, filho ainda o fazer tá eu na venga. Because of those 4 words, I love you sister. Amen. Praise the Lord. So much ya te yana ni sai. It's we I o lamo tanata. Sa sabe fa fine le ama le lama lungo le bagay le tasiaso. Ai fe tau yai ma Yesu. Sa tala no ya Yesu e winga e fa o tana. Sa tau fa ya tu ma se vai so win wa mai le na ngai o oe you tell your wa sa ma mi le fa me ia me. Fa ma Yesu e ana e lo na me. Fu ai fu ale tu se na no e o fe mai e tata bat. Awa ole nawa ya inu wa yetofi ya inu ale vayo te batu ya toi eteleto ya inu lo mama ne say oh I we all my family made it in ande o te mo we ya na Amen. Praise the Lord. so bueno made the sweet I lo lama fine e fa fine le anga le lama fa fine la fi da saúde vai ele tu mai ai ai fa mai na wa tala no ma Yesu na me Yesu upo le lei ma me yai le ona tala ya taia fa me wale pola ya taia awa mama ile ai me mai o mai ki ta to wo pele o ia na mesia ona fa lo mai ya ta o me te ta wo o fa hallelujah ye mo e tu la sentina bona ele a me do se va ya e me la va it's under my feet. It's under my feet. The devil is under my feet. I'm a new person. I heard from the master. He told me everything. You know, I tell you, to say God, I may tell you, tell no, and we may know the time I have to be so. So I won't put up I found in a sweet Amen. E suia ta. Ese o tali le tite mo ya so yo a o. Sa no le. Na o mai, e o mo ro pa fine lo e ndi. Ya mo mai o ta mi ti fo le a mo la ko kula. Mo e tan no mai la e ndi. Ya fa nga le language fo la ele. Ele use you have anak kuku aku mesti pakai. Kia yang lain macam, speak life. What? Speak life. Jesus don't like that. Praise the Lord. Pokoknya umai lah macam itu, itu adalah normal. Bersui dengan ngana. But those are the only words he said. Speak life. Jesus don't want that. Praise the Lord. You know, maybe like what they say, you glory à God. They are on a man, they fight. You can look at God. May you fight for one way, more man. No. It's symbol. Amen.
are the witness that is very strong. Ilo e se ta uo e. Ma upu la te tau tala. E wha nomo i tangata. O na sui ai ne. Praise the Lord. Hallelujah. Sama tala polo le. E feso mta ue wha. Wha ue ue su ma le inga. Wha mai a ia. Aua ne ia watu sa upu le anga i o to mutu. Tau lava upu le lei e ati ai ai mea o ngā. E tupu ai le lei e wha nomo lomo i ai. Aua ne ia watu sa upu le anga i o to mutu. Tawa upu le lei, e ati ai mea o ngā. Amen. Ye wha longo ya. Amene. Ese le o ngā o upu te tau tala ai. Ai wha longo i tangata, ono manuia le. Sa ye nisi aso sa abe ai le, teine titi mai tonu i sura e wha tangata o tau ai, suria. Ia na batu le whai ma wauna, a tangata, mai o tangata, ole, tangata tau. Ale tupu. Suria. E ngoi ana maki. Ia ia e fuipu le. Si tinama, ma si nei tene titi. Ana manu, e maua le pepe. E o vai este titi talo fai sta mano, e tau tau ota mano, ai le tena. Fuipu anea, ai paso mai e pute titi, mai nau ke ana i nei le profeta lo. Se manu o mano lo. Amen. Praise the Lord. Ma tina na? Mai mau ke ana i nei le profeta. Se manua maro rola na lo. Dai loa ne tupu na tusi ma ave. Wa ave oi tupu Israel. Amen. Ina ia faise na gwenga ya na ma. Ya ai vai mai. Ya alo tupu fa fit. Amen. Ma ya lo tupu fa fit mai nga hita le na man. Pasale. Ya ko fu nyen vai. Para. Ai o vai tama seco vai silio no mamá. Aí eu só fui lá com o posto, na sala eu vou, mas aí não lá vai se me enfrentar vai me perfeito. Amém. Aí lá o petão tá lá, esse ele. Aí tá lá ele olha tanata. Amen. Praise the Lord. Tá lá vou ele faz no tanata e faz no lá tanata. Mas tá lá tu vai olhar, se mas olha ele pula lá no faiba. If we speak life will receive by people who hear you. Yes. Amen. Hallelujah. Ya Saulo leo na man tu futasi dua sol fa fien na man o ia tu fa no. E o to vai fa fitu mai mo to fo ino tino sametit. O uko tenitit. Young people, the words that you say is very important. Amen. You can change your generation by the way you talk. Yes, You talk amen. life to them. Life will spring out of their lives. Hallelujah. Ia pa ia le tua yo tato loto. E mai fuono le lei upu tato tarai, la me pa ia le tua lo fo to ton. Elena ni upu tarai, ana ne fa ma ni lo fo le tua I to ton lo tato loto. Metala fata otto. Otto Solomona e Silio non le ino tato loto le ino sei mea. La ole loto e tupu mai ai ami. Ma no ya Yesu. Amen. Not just to know him, but to receive him as your Lord and Master. Hallelujah. Ta uo tele upu ta to tautana Yesu ai tangata. O e fa no longo ai. Duo upu e fa o leina ai oi. Te la voia upu e tautana ai e ai no effective ya oi. Amen. Ai nai oi. Hallelujah. Kamana tua le tina hole le mo ya Rahab. Amen. Fa longo lo Rahab. Hallelujah. Na ufa la ina Rahab na tana me mai e o fa longo lo to tua mara mtatia. Ina wo mai lo ina sangi lo la to sa mali mai ai. Fa matia to ko to no sa. O mato fa longo ia mea. O liu sua mai o mato loto. O le to yai se ma rossi to toni ate ma so le mele. Fa mo le a to o mai. O le fa o le oti ate mo lo kwai. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
ora amolo ia ilo na ngo e tono nga fole li ono mele na ia fai haleluya o upu na tau tala ai o mato fa no mo ilo o tau tua marona matatia o le ai se na rosi o na winga o le toi fai na so loto a fai na me loto ia ilo tau tua haleluya e tau tai lo na tu tau tau tai lo na tu tau ma vale ba mai e a vai lo le tua fa o le o ya toi a to ma a tau tai lo na tu tau ba mai ya etele ma ko faule etele ava o fa sa to va ta si ta mo le le sala o furi lo ia fa ya tu lo na ni o Yesu Cristo lo ma ta to la o le ie se ha fio mai lo malo ia e mana tua ma ya praise the Lord te lo sa ta o fi feeling ai fa lo roto e sa ta o fi feeling ai fa ya to e u po ta ai e o ma ya lo praise the Lord. Mas tala Yesu no fai pantale ao leso. State figure ia mo in practice. Praise the Lord. Mas tala l'apostolo Paulo no natali o Timoteo fai oi ma fa o ie fa tua ile. Praise the Lord. Ta oi o po tala. Praise the Lord. Ma fai te ona ona upo tala. Eu te foi o nganga ona upo tala. See, if you complain too much, that's all you get. It's a hateful heart. You don't tell us people to fight tio. Now complain. Remember I took with a water. A tea na, Praise the Lord. I know man matter moto ile. You know love everyone and hate nobody. I try to live by that. It's to love everyone and hate nobody. It's the waste of time to hate anybody. Or drain your energy to do something good. Amen. Alo foi tanga ta uma awale ita coisas. Na mo tenge ita ai na ti ngai fo uma. Ma Praise the Lord. Au de ana. Amen. Ale ba tu spai ole loto fia. Ole vai la agua onale na. Amen. Amen. Chelo ta. O so formali. Ya e pa wada si me ma nei. Ole na cha ma lo to fia. Amen. Ole vai la agua ona. It's a good medicine for the soul. Amen. Smile. That's why I smile all the time. Praise the Lord. It makes me young. Well, when I say, hey, how come you stay the same man? Happy go lucky. Be happy. Amen. Praise the Lord. Truly, be happy. And I find out who be facile. Mango le Amen. Praise the Lord. okay, o le ini la e pi ai le ano. O na pi le ano pa le come fa. A mango la le o cosa tu le ano. O la me tu pa o ka. If he was a fight, it's your heart. Amen. Hallelujah. Be happy. Ain't nobody. Yes. Hallelujah. Ese le taua upo te utala ai a. E te utala fa malosi lo roto. E te utala ile tua e ya te o ile tua. E te utala le fia e ya te o ile fia. Praise the Lord. E nada tu mai nei da tu fili le tua. Lord, we want to worship you. If that's in your heart and you speak it out, boy, if I'm in weird, my letter. See the my letter. Oh, sorry. If I'm on weird, I'm going to go to them. Let me say, so I'm so local in there. Now, the big in, huh? Hallelujah. I want to hear what you say. Amen. Upo online.
Saya ini saksi so waktu lah so mapete ya Yesu. Ai kata itu apa ni semua kan? Mas boleh tu waktu boleh logo tu filme go ya. Kata le sukeno na tu. Aku tu fio apa macam? Oh. Aku filme fio lo kuma ko. Macam pete, mana yo tadi pete. Yesu amato go ya tadi. Kalau ya tu. Saya letak sini lagi bisa. Saya waktu itu tahu dulu tu yang macam apa ni dulu, nanti tahu dulu. Kalau no mana tempat lo, waktu mana fana, sana no mana tempat lo. Ya, kalau Cina, sini untuk buat. Langai ya, ama fedoi mà phi này nhưng mà langai đi đấy. Langai oi ya langai ya, Wo mai da ne sta ti ti wono foi amato. Ya o mai foi lá também tu lá lo. O mai kama mana ai. E fala as coisas não. O sabra do ti não foi mana o lá file. E tu ya vesse não tá? Ora lá como lá mai na to tas. Como ya vesse não tá? Como ele o tinha aí na po. O fim é ele foi tá o bola ele foi só. Ele já o ele para o afu. Ele não sabe como é que Pak dua nak cima ini nak boleh mang boleh. Ini ya, kami dah tuai dah fan nak. Pak dua ini dah tuai cuma cina. Jauh sefe cuma cuma tuai. Sepakat? Memang ini fan dua, ini fan sefe dah pun kami cina. Kalau dua kami kira ikut dua maku. Tapi memang ini fan sefe dah pun kami cina. Dua. Phá đi mới phẫu thuật mang để chú ý là phải rồi nên cái chế đó cái phải rồi luôn mẹ chạy lên nhìn kinh có mấy cái đang này rồi nè này rồi nè nó rồi à mà you know who is in the middle and this and this you don't find love in the family. Everything, may not make it a always make it with all the offer. That's where they stay. Maybe you're doing that thing. Kids are in show love. Husband, show love to your wife. Wife, show love to your husband. And who will get the results? The kids. They love your family. I find love in life. Hallelujah. You put ear there to your good. Praise the Lord. Now, who put that up tonight? Ain't also going to yapa. Now you always have. Can I put this just? Will I find it a mission along my feet? Now my long finger ya oku ya fasanga ko ya loud ya oku long finger oku rame ya lo ai ya long sao của quang okay tôi phải có nào đâu là ba phải cái mà nào để lo finger even the ave ya oku lele phải cái mà nào falaram o afie fai aí falaram ave aí oi falaram a feita na lei ave aí mele lei tantala aí mele lei e toi fua ma aí mele lei ya te oi a feita lá ele lá no me vai na lei te falaram o aí o lá ma ya te oi na because that's what you give out. Come on when you not to let I out I want you to put hallelujah. Let this church be a church that speaks life. Amen. Believe me, this church will be full if we speak life to the people. Quiero samoini, la la be fio. Io mo se me yei de rofa, e yei fel fami, e yei letu. Praise the Lord. Amen. Hey Lord, I put that to Tana. Mana tu dua, le upole tu. Ben fai Lord, ya ile tu to mi ate ta tu ko ni. Fai Lord ya ni.
Fai loi la wa mio. Mata tilonga Nikotemo ya Yesu le tasi aso. Na la yo mnao Nikotemo e fia yangu le mnuye le wa fa fa. Tamela na tana Yesu. O mato lo era wa o mai le tua. Awa o mato wa ai license na te fai me ia te fai. Ora wa mio ese o la sabani. O me o mai fai a lese tasi e tu so ma mai. O melea. Ba be fia o mato mo. Ba mai tala Nikotemo. O mato lo no vinga e la wa na fila fima ko e tuli besu mo li. Aku vai fai Yesu, ai ma ora fita pelo. Eu forsei o foi da como Yesu. Ne tá ni. Eu vai fazer uma coisa do ora fama. Atala ali ko temo ko watu va ai. Ele ai sei se na te fai. Me na te fai. Mo mato vai. E já te oi meto. Praise the Lord. Amen. O Yesu no vetala. Ele o tele ao me fai lo. Your deeds speak louder than your words. If you have your power, you are not going to be nothing. Praise the Lord. Essa é a rua, o puta toque tão tala, é a rua foi a mil, é a mil. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O folinho é a tua, olha a meu trono, olha a meu lei. Hallelujah. É famaom. Kana leo apostolo Paulo ya Efeso inapotoesha tataulu tangata tuai maana mioma aifa ofwina tataulu tangata fo efaya fo ringa ile tua ile amyo tomu marifa maoni ile leila. Hallelujah. Fo ringa na ile tua itatauna amiwa itato. Amen. Inaua umale tafianga bona elwa mata umata usanga tafianga Babilonia sa o ile tua. Ya kuwa amatalana Hosea tangata wa Israeli to foi ilonato no ametala tu spaya au to foi mai walato ta ke ube walato of for banga le nato fo ametato uomo to mato vai lo yato to leto. Praise the Lord. Why e yaya to Babilonia e amio alitangata ua ilone tu. By the rivers of Babylon, where we sat down, who will wine like you? Babylonia, no foi. É pisse lá tua tua. É não pegar com o Babilonia. It's in the song. They're God. They have God in their lives. We can see the way they worship and the way they if you want to go back home, never go. How will they like that? You want to go back where? They can go bingo in there. Why you not go bingo? They will find that go. Shiva for no black. So if you fear, you don't kill them. So go Shiva for that. I fear of Shiva. You fear that. But for my old man, I got to lo yato to that to. Got to warm to. Che no le da tua mio le lo pe o mai o so ese so kwa o me ka ku o mo ko e esa o ku ya ku mai ele o mai se e fa fo ka o le ko fa ne ka o ia mai me ka va ne ka o ai mai fo ko o mai fi le bu ka to o mo to. Amen. We can see God and the way you live, the way you act. Praise the Lord. Hallelujah. Say, Lord, Jesus tanga te fia saufu ono la wami. Tanga te fia mana o me na te ami oi. Amen. Say le tele atato wa miolo, tato upe tautana. Se fio tautana yuku e. Ko titi pa u mai langi. Aya nyanga la wa miolo, le se fia. Hallelujah. Tina, you are blessing the fire in the spirit. Oh, bless you, amen. Tina, I'm sorry, Tina. If I may yeah, I don't mind. And if I more, I would have told you prepare. Your father, oh, Tina.
ia usi sta ia o tō lama tāne. A whai fo i le whaalongo nisi i le upu. Ia maua i nā tō i le amio le lei awa. Amen. Amio le lei awa. Ia i lawa le whaalongo le upu e. Ipo e la upu. E baba i mai se ana te whini o ka mahi. Ai nanga ba fe mo so ma ro ye kwa ese pa na kwa mi le ma ah fa fingi Fia no kwa le ro fingi amen tina a o le fa lo mo se silo ai mo e la o so wa amen e ina de ki la yu ma pa mai Submit to your husbands. Submit to your husband. Amen. Not husbands. Amen. Singular. Listen to your one and only husband. Long mo ina tanga langa lava profine listen man yo na ni. The men of the tradition to what fa long. Amen. It's not like it in the Bible, meekness. That's the strength that is inside. It's released through respect. Amen. Praise the Lord. But it's the strength. Ele se valea. Ele se vai. How the man also tells you. I hope right father. Can you have thing in the name of thing man who's out that father? And some more my father now. You don't know to not tell you. Oh yeah, let come. Let come here. Father. Se for thing out of the Espia falou que o olho para virar. E a aula va mil. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nama mia Josefa, ya kupito onolana mio. Young people, if you want to be successful in the future and be a prophet to your family, your village, and your church, I think it's 29 verse 6. My son, I for Yoga, Yosefa, and God was with Joseph, and he was a blessing. Amen. That's the key. To be successful. He was one of the biggest to the palace. That's right. Because of the way he acted is God and is in him. Your mama ya tell you fast also temptation here must get to come your mama ya tell no face and oh tell somebody he let his God be the God that is something come nearly ave mama tu ave no for no fight but now no for I see ya o e pule no quattro e le ma fai no si se vai per si se lima se va ngalo. I'm afraid we pull it up on that. Amen. Amen. We're so faithful. Fire in it. Oh no, there. Lana, you. Say it. Say it. You can't see me way. They're two. Let God be God. Amen. By the way we speak. By the words we speak and our deeds. It will change lives. Guarantee 110%. It will change life. Your family will be changed. Your friends will be changed. Your neighbor will be affected because of the words that you speak and the way that you act. You
act that God in this inside. That's how I am. Tenez pas pour l'autre de toi. Afin de faire des tours. Faire l'or. Au Talia qui n'est pas. On est sans mia. Anita au Faro. Sao on est taille. Amen. Praise God. Il vous peut tout ça. Ma voix bio, chami. Il y a des tours. Le temps de l'autre. Tout mon ami. Et tout pour moi, tout le temps de l'autre. Alors, moi, il y a une belle idée. Elle t'a maté le nez. Ça, tout la catastrophe, mon état. But the truth of the matter is, in the year, so you're put out to town. I miss your tattoo one, you tattoo to in the year, but here there too, or not for to tell me, I think that you know not right. It's here there too, and there tattoo to let the word be the word, and let the church of Christ be the church of Christ. But here, Ukutotana, and Mama Ukutotana, and the day that you have you are folding like that. Now, so best in team, but I'm now using town in the trial, in the to not to go in there to more the fact by Yana, and the lay on land and the trial, do some look on there to one. I bet it is a way to be lawyer on there too at the time of more in the time.